Program yite Obuhingi N'Oburisa n'abakira n'abakunda munonga kushangangu obwire bwitu bwahika kandi mubase kutekaho TV yanyu kugumana umutureba program zite zutukuleta ku rugo mu byanga bitari bimwe na bimwe mukabasa kutukunda eji n'Obuhingi N'Oburisa nkabulijo kandi turiyo tutorana omuhingi ari kusingayo omuyihanga lyona izoberi turiyo muri Ntungamo district ntiza kuba tuganira no muri Isa wenkoko kandi muri Isogu naje kuba natusobora obwire bw'amazoro mu rumogo ayine kintu ekiyakubasa kutwegesha kandi wenko muntu ayine kintu cyabasize gwegamu kugira ngo bumwe nitaba kureba program eje turale twagera ekitwamwegaho aha hor kureba barumunu bapakira amahuri twayika farm twashanga abantu customers abari kwiza aha farm ye bakagura amahuri kugatwara umurikabare nibiza bagepakira bagatwara ekyo nikimanyisa ngo omuhingi no muri Isa ari kuba nakora ebintu bye omwe entasya neba ne mushanga aha farm esenteze ye nazurundanira tegamisho aha program eji tugende tuganire nawe tumurebe okwari gukora ibintu ebi twaza ku rugo muri Ntungamo tugire kintu ekitwabasa kurara twamwegaho nkabulijo omunywano wanyu nibanyeta Edmond principal farmer omutebekano wa program amazina ganye nibanyeta Mugisha Moses kandi nkakunda Oburisa n'Obuhingi umwaka gwa 2008 ubwo ntandika kandi nkatandikana so nkatandika 2008 abanza nenkoko 200 ezina basekurisa nkareba nizikora amagoba marungi kukire ndije mirimo y'inabini nkora nkabanza no kugira eduko mutawoni so kunaheze kureba amagoba genko gabonera eduka nagiyaho nadana kurise nkoko zonka naba okutura korgo kuhinga no kurisa enkoko kunadanche nenkoko 200 zampereza amagoba marungi nija omukwezi kumwe kandi mbone mitwaro 30 ankoko 200 kuna bendi yaho najya ntikanzongera na sinkoko bena nare nazamba amagoba marungi umwaka gwa 2010 eduka nagire ko mutawoni nizakimwa nari sinkoko 10 naguma ninkorakorana ninyobeke biju byazo ninkora system y'amizi nuguma nincendeza reba ubwa hatiya nasiku 20 so hato mu cyaro uriyo cyo kureberaho mukurisa no kuhinga amazima garugo ngije kureberaho kandi kumangu ngije kureberaho ombere bihwire na president akija yantayera ihanga ryo nariyijaha yabasa kunyegeraho nawe yabirebe nabe ninkora tugambire aha kintu kikwatine na no mwanya ogwo rukoreraho emirimo yawe narebo ino projects nyingi omwanya ogu nugwingana ki kandi obasota koleso omwanya ogoyine kubasa gukora projects zirengiremwe nko kunazireba ningutebereza ku kwingana n'ebishayi bishatu kandi ebishayi bishatu ni ndeba ngo ebiju byenkoko ebiju byente akubente nindise za zero grazing kandi na nyenda kugeraho n'ikishayi kimwe kikaza mu butunda kandi ikindi kirimo ekibira nicyo ndikwenda ko arumashugwa cyo kutahinju inje n'intahinjuki so ni ndebe bintu ebyo omwanya gwanjye bishayi bishatu ahabwiro ubu entete zikatahizeje munonga n'injo kitizikatahizeje konke nkoko zonka hate ni ndebe ukwezi ninziyeho miliyoni 2.20 kurgo mahuri gonka so ni ndeba ngo ikitaka kubarice tinka kirebire nk'ikintu cyango kundemesa gukora akubana n'ibinkupuranira gukora muti bikijwiremo so aha mwanya gwanjye muke ninguye simisa akugira ngo ibindi ninkoramo nango ngatukambeye muke nkiye ningiye yongera kubikoresa oineho emiringo yo yetandikireho eyo kugira otogu nanogu ningeje college net mbyetandikireho nko muntu konka ahundi size nkoko nindeba base kumpwera nabo muhingi wo mutano ningo mulisa wo mutano mcyange eki
okurigirira abiteekateko byanyana no kwetandikiraho ebintu bisya? Nkabanza ekihango munonga ekimbaze kutandikaho ndiyo ningezeho gukora factory y'ebyokurya by'enkoko. Omu muringo ogwo nkareba ensonga mpango munonga kugira ngo nkabanza kugura ebyokurya omu maduuka konka nashanga bitakubonera gye. Akuba nkashanga ebimwe nibabikora rusho zitahikire, ebindi ushanga birimu omushenyi konka omu nkora egyo ndeba omwe enkoko reba zatera gye ukiza ko okwezo rero zitera kubi iza kubenza mara emyaka 2 zikutera ushanga zamara umwaka. So aho niho nashariremu oguma nintambura mu nindeba ebyokurya hiba kubikorera amagizi gakanyereka ngo nayenda nanye nimbasa gukora icome cyanjye ngume inyesere by'enkoko zanjye kandi nayenda unpacking nguzeho n'abandi nyangondo ebiranka nibyo binyantinda byanyanja kandi zirya sunflower cake kuba gukora agamacanda gakuye mu buto ya ruzijuzi yabyo kandi zirya na cotton cake oziteramo n'umwonyo zine indijo kandi country baketa premix nakono katamu byo natotore bukore ibintu mushanjo konko mbintu mushanjo ebyo bana bajyanka kirigana ngote mu kiri 15 za mukene okuza gukora layers mash noza kweshango yeshanga nko umuntu afutere mu kiri 10 kandi tariho cyoma cyo kucebera ngo manye ngweze ubata muzinga konka hatashahegi ine cyoma nkibisa mbanta mukene kigisa ngiye mu gitahanga hari ntamu sunflower gisa ngiye mu gitahanga hari enkiza mixingisa engara kiri mutawuni ntunga nkabanza kukiteka engine ahubwo butagira amashanyarazi mu cyaromu konka engine yagumane fafatikana bamakanika bayitu babonera ryo mu kutubaboneka niho nasharire mu kukiya engine nkapanyisa umwanya mutaho no gumwa amashanyarazi hati ni nyaho mu stoha ntwara ntungamo isa ngarura mixinga mpereze koko zanje n'ibintu cye biri kubana byetaga kamanya ngweki nicyetaga afam kandi ninke kiragiro ishemeye kukikora kubasa gukora je omurimo gwanje oyine ukumanya echo wahinkoko zawe nico kintu kikuru munonga otesi go muntu kugira ngo kiyakwa noza kukirisa inkoko zawe deno ihemwa amagoba oyine ukwesiga cyo wayikorera ikiwayareba ngo kikire ukabana cyo waheze inkoko zawe ukabona kuyamwa amagoba kandi ikindi kintu cyo shimwe kubana oyesiga no ukora muri yecho oyine kushanga ngo note kubo inamizi reka tuzo mu kahumuro twarwo mu kahumuro akontuza kutandikiraho mu program yitu eyo Obuhingi N'Oburisa hawashuma ku bintu barebe nkomerya itaka oyino kwegendesereza tugiye tuganiyana no muri sogu natushobora akulisa enkoko ko akuba watambura je nebigambo bye oshime kubo ine kintu kiwamwegaho kandi kantekateke ngu mu cyakirya TV twagaruka kunaba ndambura umfamu ye nareba mu arukolesa automatic drinkers ainemu automatic feeders na nebindi bintu biriho technology nungi eyabase kolesa aha real ni shetaga ahamulisa wenkoko owahansi guma programu tutandikiraho henyine